komeza ugire ibihe byiza ukurikirana n'amakuru bya Mugari Media TV. Hanyuma reka amakuru nyahere mu gihugu cya Kongo mbwira agaciro k'imodoka zahawe abadepite katumye abaturage bakeka ibindi bintu bindi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, societe civile yamaganye itangwa ry'imodoka zahawe abadepite bo mu ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi riri ku butegetsi. Radio RFI yatangaje ko izo hari imodoka zo mu bwoko bwa Jeep zahawe abadepite bo mu ntara ya Kinshasa. Abo bakaba ari abatowe bo mu ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi. Izo modoka zatanzwe n'ishyaka rya Perezida Felix Tshisekedi ku badepite batowe n'abanyamuryango baryo ngo bazihabwa mu gihe haragiye kuba amatora y'abasenateri, ba guverineri na ba visi guverineri. Iryo tangwa ry'izo modoka ku badepite zikaba zafashwe nka ruswa mu maso ya societe civile yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba byatumye inzego z'umutekano zitangira iperereza ku bijyanye n'izo modoka. Ikigo gishinzwe kugenzura iperereza ndetse no gukora iperereza muri Kongo cyafashe imodoka nyinshi zo mu bwoko bwa Jeep ndetse gifunga abakozi benshi bo mu nzego z'umutekano, harimo n'umupolisi umwe. Umupolisi yararinze imodoka zibitse mu nyubako ahitwa Gombe aho ngaho muri Kinshasa. Ni muri metero nyevuye hari icyicaro gikuru cya polisi cya Kinshasa. Mu gihe kandi icyo kigo cyatangaga izo modoka ngo nticyari kizi ko ziturutse mu ishyaka riri ku butegetsi, ariko umunyamabanga mukuru waryo Augustin Kabuya aza gusobanura ko ari imodoka zifatwa n'agahimbazi yamusi ko gutera umutwe cyangwa se ko kubatera umwete gafatwa nka prime de encouragement. Abadepite batoye kugira ngo barusheho gukora batekanye, kuko bamwe muri bo batowe wasangaga batega za taxi cyangwa za moto. Ku rundi ruhande, societe civile yatangaje ko ibyo uwo munyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi UDPS yasobanuye bitumvikana, ndetse ko yari ruswa kuba depite mu ntara ya Kinshasa mu gihe amatora yabagiye kuba. Societe civile yibukije ko Perezida Felix Tshisekedi ubwe yamaganye imikorere mibi y'ubutabera ndetse itangwa amabwiriza yo gukurikiranaho ruswa yabiri hose ikaba yaharimbura. Reka nongere nyiri muri Kongo nkubwire ko umutwe wa M23 wabujije abarwanyi bayo kujya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ihuriro AFC rigizwe n'imitwe ya politike n'iyitwaje intwari irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabujije abasirikare, abanyapolitike baryo, abana kujya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice igenzura. N'icyemezo cyatangajwe n'umuhuzabikorwa wa AFC Corneille Nangaa nyuma yaho mu cyumweru gishize umutwe witwaje intwaro wa M23 RS ufatwa nk'igisirikare kiri huriro ufasha agace ka Rubaya gakungahaye kuri koruta. Uyu mugabo yagize ati birabujijwe cyane ku banyamuryango, abayobozi, abanyapolitike ba AFC kimwe n'abofisiye bagize umutwe wa RS kwivanga cyangwa kugira uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu bucukuzi cyangwa mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro mu bice dusanze twarabohoye. Uyu munyapolitike yakomeje agira ati abana batujuje imyaka y'ubukure babujije kujya mu birombe by'amabuye y'agaciro mu bice bayo babohoye. Nangaa kandi yatangaje ko barwiyemezamirimo bubahiriza amategeko n'amabwiriza y'igihugu aribo bemerewe gukomeza ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro biri muri kano gace basanzwe barabahoye. Hanyuma reka gushimire gusa mukanya ndaza kugaruka nkubwira aho intambara igeze. Umutwe wa M23 ndetse n'uwa SADC biri guhana inkoyoyo ahitwa muri Kigondo ndetse na Kibaya. Ndaza kubaye amakuru nyakubwira mu kanya kari buzi. Komeza ugira ibihe byiza. Amakuru ya Mugari Media TV araza kuba akomeza.